Thlik Thlok clear tu te chibe ule when September ni ko zana chanchin thar kan nei te ngai thla ila achiar tu silal ram ngaya ama sain chanchin langsar zualte Governor in Chalai Tana Sipelu tam theidan tur MJ te soipui Minister Ma Thanten lunglei le tlabunga cosmic classroom hongdon Russia in Kiev thermal power generation facility abei tuna chanchin kim changzokin longai thlang Governor in Chalai Tana Sipelu tam theidan tur MJ te soipui Wain Somhalam Khan Governor General Dr. Vijay Kumar Singh Chuan Raj Bhavana Mizoram Journalists Association MJSY tu te komin Mizo Chalai tamzok te sipen lu theina na poimo tele Army Recruitment Office Aizol Changkai le zwala mandan tur te soipui Larsab General Dr. Vijay Kumar Singh chuan chanchin bumi te chu khwale tuite Hriattirna pe konga poimo tak ani thu soin ramhason na poimo le mi puisia tur chulte theitop chua puangzar zel turna cha Mizo Chalai tamzok sipen lu theinan sarkarin recruitment office kaltanga theitop achua thu soin sipai chantum ten document fel fai tak annei achula wangin chanchin bumi te chu hemikonga hian Chalai te shia tur poimo le chulte shilshia a chathem ngai taka kai shwai turina cha ani Larsap chuan sarkar lai puin zirna ti mason nan sumle pai tam tak asen thule Mizoram school chatak tak adin thu soin Eklavya model Residential School Kendriya Vidyalaya Sainik School le Jawahar Navodaya Vidyalaya te chu mipuin an siat sian le zuala an chor tangkai theina na puanzar le zirtir konga chanla turina som hal bokani Congress in JCM an thlop thuan chua Congress Party chuan Forest Conservation Amendment Act adopt na resolution pass ani kha ramle namtan apoi thei ani awangin apoi thu soin join civil society in special session kawa surle tura an norna le kongzo huai hot an tumpo an thlop thu an suani FCAA du lo na hi kumsang ni le som ni Pathum Khan assembly a hian pass alo ni tua chumi chu sarkar masa khan an bozui na lama afel tok lo awma an bozui tok lo ani point tun sarkar hian a bozui the ani sarkar masa hun lai du lo na an pass to revoke lova adopt na an pass nan le te hian he sarkar kalphung mumal lozia atar langin kan sia ani kumni kalta a daudal na se mm2 sarkar malak na du khoplo mm2 ten hetia an pass le mai hi amumal lo thakin angai tua na man lo thak le ani antia FCAA an pass san hi an opposition te du dan ni lovin ZPM ka iswai sarkar du dan ani ti Mizoram mipuin an sianga chu wangin midang mertel chal tum lova midang mo pu kwal tur zong lovin assembly house a majority an nei anga special session kawa sut le na resolution siam thuai turin kan nge na ni anti Minister Ma Thanten lunglei tlabung le lungsena cosmic classroom hongdon naktuk September ni som chumhadar som khian government leitlang pui high school a cosmic classroom to Minister Dr. Vanlal Thanan hongdona school education complex conference hall a malang na sang honna inkhom bot sei zui tur ni in he huna hian learning bridge QR code honna le bicycle semna hunte bookness initiative honna le khabu semna hunte ELF period pride le money wise honna tur hunte man ani don ba ka lungsen le tlabunga cosmic classroom to Minister hian rala changin honghal bok don ani hemi chungcha hian nimin khan lunglei di si hawin ruam manna an siam bokani danang taka falak chungchang a shet turpoi mo in Hriattirna WCD Minister Pilarin Pina Hong Women and Child Development Social Welfare Women and Child Development Department le Central Adoption Resource Agency changkop chuan Hotel Regencia falak dan tur chungchang a shet turpoi mo in Hriattirna State Level Orientation and Training Program on Adoptions Regularizations 2022 so for in Khan Buat Sain Pilarin Pui Social Welfare Women and Child Development Department sangtu Minister chuan khwalianina honga danang ngeya falak chu no pangle nu le pateta na himna ani thua soi Pilarin Pui chuan he hun manga kalkhom ten danang taka falak ani ngei theina na ma an lo lak to na chu fakin chanla zel turina fuya danang taka falak chu no pangle alatu nu le pateta nakin zela po ahim thu soin hemi chungchang hi midang te shil shetu le zirtir tua lo chang zel turin kalkhom te chu angena ni
kum sang ni le panga changa August sang ni le som ni panga thleng khan dan ang taka falak zanga somsari pani om toin tundin huna adoption kha mek nu le pa som thum parukan oma dan ang taka falak thei som pakwa om mekin dan ang lak thei tura boy pui mek som pakhat an omani he training hi adoption functionary step pawala buat sai ani 5G man dan turin shil share na hun man ani Wain Khan Government Leadership College cha Amentia Technology le Government Leadership College se chang ko buat sei zirlai no pangten 5G technology ni phung an siat na tur le changkai zo ka man dan tur in shil siat na hun man ni in serthi borsa Paul Elku machu khwalian ani serthi borsa chon 5G to education healthcare agriculture le thildang atan apoi mo thu te 5G technology mangin doctor le medical lama mithiam te ron zung thei ani thu te education apo zirlai pui tu chale changkai ani thu te asoyani Chief Government College Principal Pusi Laldin Tuang chuan kalkhom te lom na thu asoya zirlai te fuin smartphone chu hun khoral na na manglo tu le an zirlai pui tu ata na mang changkai zok torina cha tunlai technology chuak tharapiang mang thiam tu ni tum zel turin afi bokani he program a hian Chief khopui chung high school sang zirlai le zirti tu te ba ka SDEO Chief le medical department IoT antela program han zo hian college academic building a 5G training lab chu zirlai tenen antoni Russia in Kiev thermal power generation facility abei Russia sipaite chuan Ukraine anbei ngor chau nuwa Kiev region a thermal power generation facility anbei tela electricity power lama harsan na antopa thochan ni khan Russia chuan Ukraine an bei nuwa bei pui athak na satber na in hei hian sian na po athan na sa a thermal power generation facility hi an ka fu ngei ti Russia an soiba ka Ukraine point hei hi anem het to ni Russia president chuan in remna om thuai lo chuan sipai chakna manga boina chin fel tur thua lo soi tua US le Europe ramten Ukraine hi an pui ruk zwal sau awangin boina alian chho zel ani India Vice President Thanchu Voin Hian ni in NDA candidate CP Radhakrishnan le India Bloc candidate B Sudarshan Reddy te an oma tlaidar nga thleng khan vote thak thei ni in daruk achang khan vote share chanani he thu vote seilai hian result kan chepman lawa BRS BJD le Siromani Akali Dal ten vote an thak lawa NDA candidate CP Radhakrishnan atling ngai turangai ani hein thanna hian EVM manglowin ballot paper manania hei hian issue thars siam ngalin in than tanga po ballot paper mandu na siam lian chho le theidon ni na langani Mar Students Association in Siam laldu omale ramshwai tu chen khat anmu Mar Students Association HSA General Headquarters swai tu te chuan Wain Khan Chief Minister laldu omachu office anmuwa tun hnaya ramshwai tu dang te po anmu Mar Students Association swai tu te hian hengram swai tu te hi December ni thuma changa ninga chunga saipum khwa General Assembly an nei tu le sikpui roi an man tur chungchanga mu an nia CM hi khwalian tan somin ani hian man pui atum thua lo shila tun hnairam swai tu an hu zinga poroba ta hian he an hun man turata hian sial pakhat le bok pakhat atum sakdona speaker le putete te point engamo anti sak theidon ni na langani Leze Mizo Idol Season 8 na elimination round result chu san Indariat Khan wanani Zonet buat say Leze Mizo Idol Season 8 na nei meka application form lak chua ngai lawin virtual audition hangin August ni som panga chang khan mani zailai video thelu thei ania video thelu thei hun top August ni som thum pakhat thleng khan mi za sari som parukin an zailai video an thelu towa heng video lut te hi endik ani nuwa zaninda riat khan result puanania zonet zolbook le zonet YouTube channel a ti chu ani he thu buat seilai hian atling te kan chelawani chuti zong chu chanchin thar kan ngei thak thei te ani